Istorija porodice Đurić, po rečima jednog od potomaka i autora knjige Vreme zlih pastrmki, bila je poprilično burna, iz potrebe da se sačuva od zaborava, pretočena je u književno delo. Đurić kroz priču o kamenim kulama govori o usponu, posrtanju i početku novog života. U to tursko vreme u Metohiji to je bila jedna od jačih porodica, a te kamene kule, ogromne kuće koje su gradili, govore o tome da jedna hrišćanska i srpska porodica u to vreme morala da bude mnogo jaka da bi to radila. Onda su došli Balkanski ratovi, još se to održava i onda su 45. i to ja opisujem tu, komunisti moga dedu i njegove braće sve proglasili kulacima, uzeli sve to. Međutim, ostalo je, deda je za života sagradio 7 kuća, imao je 7 kuća, a ja kažem da je posle smrti, posle 20 godina, kad smo se svi razbežali i raselili, sagradio još toliko. Nijedan njegov potomak nije ostao na ulici. Eto koliko je bio taj čovjek moćan. Pored materijalnog nasleđa, Đurić je želeo da iza sebe ostavi duhovnu poruku potomcima, a osnovna je da je porodica najvažnija. Ali porodica u smislu i toga što je danas i u smislu potomaka, a i preci su vrlo važni. To je, čini mi se, za svakog čoveka, pogotovo u ovom vremenu kada sistem vrednosti je potpuno poremećen, to je normalno, novo je vreme, da je porodica osnov svega. Mi u stvari vrlo često jesmo ono što su bili naši preci, a naši potomci su ono što smo mi bili, što su od nas videli, što su od nas vukli. Sve ostalo je materijalno prolazno. Izložba slika Ljuti kamen Gorana Pešića otvorena je tokom promocije ove knjige kao njen neraskidivi deo. Na Pešićevim slikama prikazani su motivi iz Đurićevih dela. Mislim da davno nije bilo ovde takve izložbe, pre svega što je on dobar majstor. Njegove slike su negde na granici između realizma i hiperrealizma, ali je mnogo simbola umetno, mnogo je lepo opremio ta platna. Vreme zlih pastrmki je, kako je rekao Đurić, knjiga koja je nastala iz duše i najiskrenije delo koje je napisao. Ovaj pisac je zastupljen u zbornicima, zbirkama, štampanim medijima i na internetu. Đurić je rođen 26. januara 1968. godine u Istoku u Metohiji.